Tsaguhets el jejelas tumenuk besahil, yalu yilal mutak pahamak tu ignaluyet makil, wamak abeti. Mau beta shamuch tambaril mish fiestao, beyo kailake mabinupak alekohanilo. Lenuk besahilobo letiheloba. Yashe umolay el jetsagnakil Secretaría de Seguridad Pública, tanu betikupe pexili chitulakal unos lumil Yucatán, yalu yilal mohok omak, las 10:30 acap taklas 5 sastal. Le cajo yanjal kanabilo, telo las 9 acap taklas 5 sastal. E pexila utial tulakal kisbutso, chentun pate lujok ole, de maso telo bisa kohano be, telo bimak numantzak, yete telo bisaltun, tzak yaho, tu kuchil umeyaho. Le kuchilo machkana nujek atalobo, kabe tu kalalo taklas 6 tuchinil king, yete sábado bechan domingo en ukala. Le kuchilo dos kumimak kanal, wa restaurando bo, lunes tak viernes a las 10 akakan kalak, yete sábado bechan domingo, yanujek aptachen bashe, chenu yanu kondolo, ya bispitu yotochtun le mashkuk atko. Le kuchilo mahachkana numeyahobo, uyumilo kunuhets bash sutukil, kuntak pahale meyahobo, beyo, kabecha kuhok olo kalkil makalak behobi. Kukala tulakal kuchilo tustun yang, chemilo pha, kukata shan kasunak tun yo kabil tulaklo. Tulakale mishupe kupahta luhok oli, chenu pahta lubinchka nabe le chukayobo. Kukasa tulakal mak, yang halka nabilobe, legan hok okobe, katun shan utsau pischio. Tsoku hetzel, utial tulakal ulumil Yucatán, mau konol balteal kaltal, wale seca. Casa, penuk besahil, teluftak mukta lukalanta lutoh olal mako, yola tunu kausha lujausa le coronaviruso. Beyo, kahet sektun shantush kuntak le makoba. Umuch kabil amigos de la salud, letio kunos bintus rantijegelas mektan kahilo o a comisariel optijegelas kahilo, turstun shankuyilal tubinu yap tale kohanobu. Ichile much kabiloba, amigos de la salud, yantunu hek aptiko shanletio, jegelas kuchilil manak manako, tiatu shanushak alta mako chayila, tusutu kilwayan coronavirus ti makobo, beshan tsogu hetzel upahtalil ubinushak altal, titun uchikulil chanti telefono wak ubentanilo, le majo takpah tu ikna juntuk ohane, kakatak tio, okat udyahuelto uyaliko bastan yuchul. Le semáforo waya chak ankayanil. Ojalá Yucatán tsoku hetzijegelas chikulil, titun hebish, número 800-982-2826 ich españolete chmaya. Tu chikul internet coronavirus.yucatan.go.mx, beshanti ichmaedech español. Tu chikul WhatsApp 9992-008489, beshan 9991-406622 ichmaya, chayulatun bishenikech. Uchikul Facebook ti upahta lukat pex chamako abashe. Lenuk behesa hilukaba meditok, utiatun shanuku ilo yantio le bashukaba sistema Android te Apple. Kukata ti mako yan sahbensi li yokolo, hebistun shamako chihantak, kolelo yon chahan. Mako es un gelante kupahtalil. Masho yanula kohanil tio hebish diabetes, talamil tu presión, hachpoloktak. Mako yan kohanil tu puksikal, yantio VIH wa cáncer, beshan wachus ul chamalobe, waku yubik tu kahlu chokuilo, hachkana no, watu tikin sasakaloge, shiko tu seblakil, tu ignaltun, sakya, demasian natsie. Legelatu sol civil behla viernes 24 de julio, 6478 tun kohano tsokuyolin tikubao, mishbaku chikpa haltio, marantu pahtelu pak ekole kohanilo, behla chikpa ulak 260 mako pactio le coronavirus, 116 tukahil tunshanjo, 27 itikul, 22 Valladolid, 9 Temozón Bechantisimin, 7 Chemash, 6 Uman, 5 Motulite Oshkutskap o Oshtule Kunkunul Halacho Kanasin. Mashkanu, Muna, Progreso, Tecanto, Yetel Tekash, Kaka, Tule, Baka, Chancom, Espita, Peto, Sumay del Tsukakap, Jujuntule, Bokoba, Kansakap, Senotillo, Chapap, Chumayel, Concal, Tzitas, Tzonkawich, Juji, Mococha, Mushupip, Sukila, Tekit, Tekom, Tishkagalkupul, Yetel Uku, Yaruntule, Tansheturutal, Tzokuchukik, 8322 Mako, Tzayektiole Kohanilo, 95 Juntule, Tansheturutalo, Lemektan Kahilo, Wa Municipio, Tulumil Yucatán, Tushachia, Mak Ohane, Ho, 4524, Valladolid 503, Ticul 320, Uman 300, Canacín 296, Progreso 153, Tecash 150, Tizimín 132, Cunugma 103, Temozón 94, Motul 77, Izamal 72, Mashcanu 65, Acanque 54, Chemash 49, Peto 49, Bukzots 45, Tishkokop 44, Yetelmuna 40, Ichilunos Kahil Hoy, de Tustun Shan Kuchilo, Tushachia Mak Ohane, Tiantun Shan, Tubakpach Chumuk Iwikil 230 Juntulul, Tucuchil Ciudad Cauquel 215, Fraccionamiento Juan Pablo II 165, Francisco de Montejo 120, Las Américas 110, Emiliano Zapata Sur 103, Vergel 94, Los Héroes 81, Mulsay 77, Pensiones 70, Chuburná 65, Tixcacal Opichen 60, Polígono 108, 59 Juntulul.
tulul. Fidel Velázquez 49, Xoclán 48, México 46, San José Tecó 45, Yucalpetén 45, Pacaptún 40 y Los Pinos 35. Chenhuay tukahil hoy sokuchik pajal 4524 maco pacactio le coronavirus taktukinil 23 de julio. Letio beticajacabalo Tushamanil 1116, 1295 y Tulakenil 459 y Tubacpachil Chumuk Kiwikil 714 y Tunojolil 940 y Tuchikenil ho. Y Chilesolzi Belactac Ojelbil Kin 35 Juntulul Maco, 18 Shibo 17 Colelo Ukinilo Betiyan y Chil 34 tak 89 Jabo. Bashiash Kohani Chik Patio Betiyan Talamil tu presiono, diabetes, Hachpoloktak, Kohanil tu riñono, Beshan tu pulmono, Yetupeba Ukaba inmunosupresión. Tika Hakablo Kach tu Kahil Hoy 21 Tulul, Tikul Katu, Akanke, Kansakap Kusama, Tzitas, Espita, Hunukma, Kanasin, Teko, Tekanto, Tisimin, Temoson, Yetel Tishka Kalkupule, Jujuntul Makimi, Sokuchukik 952 Mako, Sayaktio Coronavirus, Beishan 413, Hetz El Yaniko, Matubuktio Le Kohanilo, Alano, Yetetano Shakaltalo Mantasto Minus Akiahilo Umulail Toholal, 479 Uyelap Le Kohanobo, Alano Humpuli Hospital, Beishan Yanuhatstun, Kohano Te Hospitalo, Tupatiko Bishkunchik Pahili Le Shakal Kumbet Vitiobo, Ukinilo Le Kohanoba, Tiantun Ichil Humpel Winal, Tak 98 Jabobe, Sansamal, Yenugel Tumen Usale Pexila, Tilechikulil Gela. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.